طب امال مين نرجس الياسمين ولا فلول الياسمين اللي عندنا فولو على الانستا؟ لا يا عم، عامل ايه يا حجوم؟ الحمد لله والله بخير يا عم. كنت عايز منك 400 جنيه تخرج انا واصحابي النهارده كده وبتاع. عايز ايه؟ 400 جنيه. 400 جنيه نجيب لك منين؟ انت عارف النهارده كام في الشهر؟ النهارده في الشغل. النهارده 10 ولسه فاضل 20 يوم، هنكمل الشهر ازاي؟ هيديهم لك انا اخر الشهر. لا انا معيش. أمال؟ لا تخرج، ما مش لازم تخرج يا عم. ايه اللي مش لازم اخرج؟ مش لازم انا بقالي أخرج يعني. اسبوعين يا حاج قاعد يا حاج، في ايه؟ مش لازم تخرج، مش لازم، انا معيش. هكمل منين الشهر؟ يعني ما معكش؟ لا. طب امال مين نرجس الياسمين ولا فلول الياسمين اللي عندنا فولو على الانستا؟ احنا ندعي الحاجه تيجي تفصل ما بيننا يا حاج. خلاص مش هقول. خلاص يا حاج خليها. مش متكلم خلاص. حلو يا حاج. خلاص يا عم بقى، خلاص بقى. انا ما اعرفش مين اللي كان بيكلمني دي، ما اعرفهاش. لو انت محتاجهم خليهم واحنا نقول للحاج وخلاص. يا عم ما اعرفهاش اصلا دي، بس لسه بدات تكلمني. بس اسكت. انا بقول لك يا عم خلاص. لو انت يا عم اتكل على الله بقى.